Om Swastiastu. Rakarai sareng sami sanewang yang titiang, sapunapi gatrane, dumogis tata kena rahayunge. Ringgalahe sane becek puniki, titiang niluh putu Puspita Agustini, penyuluh bahasa Bali sane poleh amongan ring kelurahan Panjer, jaga mausang paringikan wangun pidarta. Ngiring sareng-sareng piar sayang, wangun pidarta patah sekadi format pidarta sane kanggen, risa jroning jaga mekarya teks pidarta. Saning ranjing ring wangun pidarta, minakadi, murda pidarta, purwaka utawi pemahbah, daging, miwah pamuput pidarta. Sanika pertama, murda pidarta utawi judul pidarta. Murda pidarta patut kasurat nganutin topik utawi tema sane sampun kejantenang. Purwaka utawi pemahbah. Medaging, sanika pertama matur suksema, katuju majeng ring pengenter acara. Sanika pingkalih pengastuti, sani lumrah nyane nganggen panganjali umat. Sani keping 3, ngaturang pengayu bagya, katuju majeng ring ide sang yang widiwasa. Suksema aturang titiang, majeng ring dani pengenter acara, antuk galah sane kapaice ring sikian titiang. Pinake pamungkahing atur, lugrayang titiang ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Rasa angayu bahagia aturang titiang, majeng ring ide sang yang widiwasa, riantukan sangkaning paswecan ide, iraga sareng sami presida mepadu wedana sekadi mangkin. Daging pidarta. Daging pidarta kawedar nganutin tema miwah murda pidarta sane sampun kejantenang. Pamuput pidarta. Medaging, nyutetang daging bebaosan, matur suksema mantuk ring uratian para pamiarsa, nunas pengampura mantuk ring saluir kakirangan ature, miwah pengastuti pamuput sani ketah nganggen para mesanti. Duaning asa punika kautaman aksara basa miwah sastra Baline, sani mangken wenten atur penguntat pinake pacutetan kadi asa puniki. Kap pertama, titiang nunas majeng ring para yowanane mangde presiden nincapang kaweruhan sajroning aksara basa miwah sastra Bali, miwah selanturnyane. Suksema aturang titiang majeng ring idedane sareng sami antuk uratiannyane. Taler tan lali titiang nunas pengampura mantuk ring saluir kaiwangan atur titiang. Maka wasananing atur titiang ngaturang parame santi. Om santi 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 om. Rakarai sareng sami sapunapi sampun uning nggih ring wangun pidarta. Sane mangkin indayang mekarya teks pidarta nganutin wangun pidarta sane patut. Inggih, wanta sapunika sane presida katur parinikan wangun pidarta. Dumogi wenten pikenoh nyani. Rahajeng kecunduk malih nggih ringgalah miwah materi sane siosan. Maka wasananing atur titiang ngaturang parame santi. Om santi 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 om.